The floral parade naman, adamet changes na DJ. We still we're going to have two float categories apo, the small and the big float. Nga medyo specific iti turturungen ti floats tayo tatapnohan nga kasla rapok-rapok ngamin aya tapno no medyo na pintas met ti visualization na. So in the big float category, we ask the gitay mga yatag sponsor that we will be featuring and be highlighting Ilocano songs when they get an Ilocano song and then interpret it in the float. Adalata native touch na dapat metla iportray na nga local color. But at the end of it all, DJ music ket isu iti makitam ijay, and we are encouraging them not to just decorate a float but talaga agipad dati characters when performers ijay float nga aligned ka DJ or relevance ka DJ lyrics or theme DJ song nga Ilocano nga napili daapo. And the small float very specific pa DJ in kwami nga dimensions nan. We opted not to include the tricycle, kurong-kurong, kakasya apot tapno tayo manapindas metlat buya na nga almost agkaka-sizes damit lang. Kenti met theme na DJ Apo should focus on the elements of the sun na ma-highlight met iti sun Apo being the most iconic parang signature anamet ti logo wenno ana ti city. City ngamin. So, sunshine or sun. At dadamit inted mi nga kaslang kung kasang basis deti in release mi nga visuals na deti fiesta itata. So, with the sun, no makita yun, digiti lanterns tayo nga rimwar sun dagita. This is, of course, we give credit also to the Provincial Government of Ilocos Norte for giving us ideas on how to improve our visuals here idtoy. So idi na-release data kaslang tay napintas met ko nami sa so nga kaslang iso met inspiration nga nagidaydayan ni met tendap no aligned amin.